Make us a cry for him for Namuya Mua, Namajiso, I, or Muya Mua. Your mamma wouldn't chastening. Your mamma, we are Nkwaseafuo. What does he say? Won't I am for one kind? Mashisha who pass a motonga and a Igbo for Nkwaseafuo, your mamma's Yansa, Jimmy. Captain Smart, when him said Jabidia, I had Yakwa, Buchiaho, Wafu, and I would name Wafu, the CISO and the deputy chief, and my Igbo for no. Would you sell out? And finally, the one that you just have adding submission on the issue of air trend our Ghana, Efa Igbo king, a certain man who paraded himself as a king of Igbo in Ghana. That issue, not to just have about Bumbi and expose. Na Gan ahim for the Gan Mantse ahim for more cram bottom of the Omo Ejina Yego heat na eba no know wedding. John Mahama enya mesco to Jonas and France pen wa fire na pa na captain ko just smart captain smart ya watina no krumu na hoho everywhere be abaya kingdom na captain smart ya born as sub chief no Jonas e chirem say omu nyina ka ho ana omu ton Ghana na omu ye sellout. You just have a canal, I Penyah Block Media. Mess was any game. Over like a video, no other one, subscribe button, some like the notification and confidence update. Now, but you're watching the Abami Ewo comments, as Mess was over. You watch you know for so any be ashes. It didn't my dear air trend our Ghana for a certain man who paraded himself as an Igbo king, as we're Nigerian or Ghana as we were here tonight, but was starting the kingdom about 13 years ago. It's Yamia Numa. So the 2nd September, years was starting the kingdom our Ghana had them. When 13 good years. Ewa Ghana ever since I was starting the kingdom. Ewa Ghana I said the kingdom no. Twene Ama said take no. Wabobo sub chiefs. Ewa Ghana across the country, across the 16 regions. Our sub chiefs and the sub chiefs crown barco and the Captain Smart. Captain Smart. They are bringing my. I'll go and media personnel. Yeah. Take and that later for that first. This is now supposed to be What I say, Captain Smart at the group, I'm a whole Abeya Ahini Ewa Ghana, we are no Kromeni, our boy sub chief. Emma Empress give to crown, no go fine. Or does I bought the sub chief? What I say, you bought the sub chief. Now, my issue no, was a video be able viral, and I will claim say, what 50 acres of land, Ewa Aflao, I don't know, or the Beye Igbo village, Ewa Ghana as Suez. As I'm talking to you, I've acquired 50 acres of land, that is 250 plus of land along the Aflao Road, that is at Old Ningo area. But along that road, it's right on the road. I acquired 250 plus of land. My reason of acquiring this land is to build Igbo village in Ghana. I call it Amandi Igbo in Ghana. We'll build a village where we're gonna build the palace of Igbo there, a huge palace. We'll build Igbo town hall there with about 2,000 capacity chairs and 100 rooms guest house. The essence of this guest house is most of the times our governors and our Igbo great leaders do come to Ghana. You know, they always go with their entourage. If they come to Ghana,
their entourage will see where they will lodge for free of charge. Emma issue by Kran, Ningo Transnational Council for Edu Communicate by the agent. As my mind, they can't the agent Kronum Krano Moon said, Obi Kra Estate Kingdom be Omunyawe, Omu. A hinia being in go honomo aside the omunim, His Royal Majesty, Nene the 7th, or no condominium apart from no day. If anyone parades himself as a king there near, Omu got not Hindian or the Ediaco. This issue, no, and I could reach Twene Jonas and I say, I didn't know why him for. Ewo ga I cry why him for one more gaman chat who do I cried in the mountain so nenso no. I do a cosu, no more even to say the current, the past, and former president Nano or Rumia a free. Junior's Abake Canadian, what fire him for what gaman na, what fire Mahama, na Captain Smart, Captain Smart, who wankra. Captain Smart, oh no, you're born a sub chief for the Niagara. You guys are fans, spare. Make us say, Nkwaseafuo nyina mo ya mua na maje so an omo ya mua enso ya nwe omo nam. Nkwaseafuo nyina mo ya mua na maje so an omo ya mua enso ya nwe omo nam. What do I say? No rooftop today. Oh, mami miye na pampa. Yeah. Of course, train am na pampa. Don't get me wrong, I'm train ase. Of course, chilling kwa. Nkwaseafuo do mo ya mua na mo bi aje so an omo ya mua nanso ye nwe omo nam. Na me ka se John Mahama ye kwase mpanyini na obi aje so an o ye kwase mpanyini yenim eni akofa na ba. John Mahama ni andisi omo ye mua na obi aje so an omo ye mua kasi ya ne ehu omusuban. John Mahama wuni chasere. John Mahama wo ye kwase mpanyini. What do I say? Wone ahemfo amu nkan. Mo ahihye hu pese moton Ghana ma Igbo fo. Mo ye Nkwaseafuo John Mahama suanyansa. Jimmy. Omo yi pictures a woni Igbo. Kronfo na masi no Igbo hene e wo Ghana wono mo fa mu Jimmy. Enko kanye se onyo hene bia wo Ghana wono ma Jimmy dodo. Nkwaseafuo. Enwe Ghana mpanyifo mu ni twasere ko sa na djuboja monko kanchire Igbo fo no omo mu wi ni panabo mon kanchire mo so mo nya ahemfo Ghana on magime dodo enkran ni aboa mi omo ni mu kesi abrem enkran fo ahemfo agimifo omo ni mu kesi abrem sa se mu de magimi mutimi di mu fie kura no ema aw foreigner no dem na mo da kios nsuoto a na kios na wo mo na akotuma aguba gatam no mawu na mo komo ya mua se si an mawu se mo ya mua ampaye no kure mo ya mua Igbo fuo mua no omo ya wudifuo omo ya criminals sentina da bia ni pakum sa John Mahama kwase mpanyine nkranfo ahemfo no asese omo abegu Ghana o se ve don't get me wrong we Ghana ni na koso okope 200 proton ko mfa manada Ghana ni and the cost gas up 200 proton can farm that but foreigner boa ubeti ya kwa Nigeria say o kwatina Igbo fo asase so akwaji 200 prot akofra ho hene we ya boa amfuna mo kan man suanyansa Nkwaseafuo achimifuo Captain Smart wanim se jabidie a ye de akwa bochi ahụ wafu ena wode nam wafu sesi a yesi on deputy chief edema Igbo fuo no deputy chief edema Igbo fuo no wo de sellout bibini value what you have bibini abue value what you have and cry for mwe mo value no ma muo is Lagos si awo fo nko na landlord fo mugu nkran wa jimifo Nkwaseafuo mutia se a hyew na wa America na no odin si a me empower no kura show me your friend saying show me 101 Fahrenheit 105 Fahrenheit intimidate agro na me si abonti amewro me honam nyina abefiri ebeyeren ebewro because the heat is massive. But don't get me wrong, BMW got me situated and I'm still chilling, man. I mean, I'm living my luxury life.
I don't care about nobody. What nobody think, man. So, Bibini Jimmy too much. Igbo for no ya wudi for me criminals. To Twene paton. Win nipa nam. Nti se mo say 200 plot na. Ba besi community. No master tia akum Ghana for. What you say? No di nipa part akomu krom Nigeria. Nyina ya wudi for. Nti se ankofo we mu no ye mo chance America kura Trump abandi dada. What you say? Mdabi mu di ma jimi nti. Eno an say mo nwene Ghana for ho. Mo nwene nchirima ho. Eno a mafu ahemfofo Nkwaseafuo. Mafu na hiamo. Mo nananom akoaje omayesi ho. Mo sima jimi nti mo di oman ne koche kwa. Mo nananom ye nananom abro mo jani aji independence amaye. Mo sima jimi nti mo di oman ne koche. Mo di oman ne koche. Se ya na ayifo no sa ayifo no Palestine fo no omuma Israel fo betena omasase so oh ye de ye paawo na yesi Israel fo ku omaje asase ni nyina so se ya na ama Israel fo ku om nyina je asase konkremofo no omajimi ti se Ghana fo pepe omajimi ti se ya ye moa ene da bia nkremufo ne yese omudindi enti a da bia omkoku Israel fo na monte asase kira no eye omo nananom ajimi na omo de nsase ema Israel fo say yawo bo maji 200 plot sa ti omo ba na fe 200 na omo nkoso a na omo ne kromu ofo okon na nam so omo ya udifo nti ujimi a na omo ku na omo afo wa asase obi antime nkasa bi ko omo no omo kum nipa what you say ye omo ye Igbo fo what you say Igbo fo ye wo Igbo ni ye wo Yoruba sankofo mu no omo ne ayifo omo nti se Ghana fo ayifo no Ghana fo ayi Fulani fo na omtimiye ni papa Fulani ni organ o mekum na ntwe no be mana real no baye ni ally no we mu do mukum ni pa real what I say omuye wudifo nti sankofo we mu no ye mom chance say omumra metna ho yensese omunyina mfro mu kuro mu mra ye mom asase abo omo hene we Ghana dwomama jimi amebo pa mo bia kopo no one nkran hene no Gama nche wo hwe ase fi Gama nche Nkwaseampanyini jimi value wa henie no ti se de asante hini value na henie no o ka se Kumasi Igbo ni aboa betimi akofre no ho hene wo adan na majimi on kran o sa stupid people munsia asantefo they value what they have min ko fa ka chem da da se mu de majimi to the sense oda obeda da ma feeling o de wi ase kwan Oswe jimi beda kios na ntontomayo nsuto isukasi eto ana wohuru kios no e de wakoshe gatam no awu na woho afa ofie sese jimi si ya na mde tinkran ho adan mu ye mu a obi amu abrochire ben man ka ese mu hunyansa ese Kumasi fo Nkwaseafuo na egura mu ono da bi mu jimi chen ayi bura hafofo ma jimi chen ntafo no ma jimi chen ayi sehwefo nkran nyapade a wo nyina ntafo dia efuru ana ba santefo efuru ana ba manfra ade no ma jimi sa stupid people man suanyansa ga manche this week minyao ade no waji ka kwaji wasasi from sem na famans asan ayi nkranfo no ana famans santefo eni sehwefo ne ntafo no na Ghana fo na mo pam Igbo fo no komba bi dia mu betimi aye ne se ompa me hainan ewo nkran no ntena wo dan se yebe mo ma oni sase ya ombesi ohene wa bodam ebi ni wiase ba bia wo betimi akọ England se me ma beto asase wo England di me ba be ye ohene ana ohema aka kincha ase ho wa bodam is impossible bibini na ni ti abofom bibini na ekwasea bibini na anwene jomama wo hwe ase fi jomama Nkwaseampanyini woni akronfo na egro Nkwaseampanyini Igbo hene no aboe woni no pictures woni ni didi aboa aden na akronfo bia na nadamfo ne Mahama Kronfo agrada yede ne kona agrada Mahama wapia ne yire sinchen no atam agrada ahye na motrom kwasea twebe yawo agrada atwe ababrewa wo aboa agrada nkofo dina ne twa nyina asai dwomama jimi fade yawo no value what you have aden na majimi sa muka se Nkwaseafuo mu ye leaders a ye betena wo ajimi ahwemo amama jimi won mu fa jimi kwaji sa asiri from sem aden na mu ye mo sa stupid people
na Nkwaseafuo Igbo ni we ni Mahama opre a picture obetimi dia scam obi a owiase won na fe Ghana dia site said Nigeria dia say wa brochi no and Nigeria ni ba brochi a okoji say yon passport okoji Ghana passport ontimi fa Nigeria passport ma become a criminals ya bandi omo ba bia mudi ma chimi amwa stupid people ade mudi wiase kwan na bibia sika amwa bibia sika bibini abua Your mama only chance wati cover with Jimmy Kacha kwanso ni net video pictures ni video no one Nkwaseafuo ya mampanyini woni akromfo pictures woni criminals in pictures sesi ya mino kase kroma we scam Trumpa na ni abria wode bande tutu amuso na o Trump be he oni Mahama gina ho wa woni ameche no o ni Mahama gina ho na o de Ghana be fra because ye mpanifo na Jimmy omni akromfo na fadamfo Stemming they can't even find Agrada in prison. And I make an Agrada or one fanancotum, only not question them, no my catches on cananum. Because on my Jimmy, I'm running Juma or my machi Nipano, I sentence in 15 years or be a bomber basso. Say my idea in Tenyama, that is the purpose of a leader. A leader solve the problem, a leader make sure the country is safe. Nti ye akromfo afri kronum de o makoshe jailer obi ani beji se leader ne ye adwuma da bi magimi magi kromfo ne bribe no mama kromfo no ehefie nti steve me no enye hu na obeka che me ho eno a police no prison officers no ani inmate fo ni bi frame me eka che me se agrada e ma jail ho agrada ni nsawam omomfa na nsi nsawam since amusi omde ne kono omoboa omodoje de ne fa baabi nti o hefie One me information bet dana omni ne call na because no be expect say obeba prison ho na omni na twitwa pictures what you say na on si ho omni onti oni picture ba kokura o wo sell ho oni ho omni na kwhye fie na o maka che so nka na ntu na moye sa no what are you telling Ghanaians enti de sikanti enti ampe broni asem na obibini ya boa sikanti on valu ni pankwa sikanti on valu ni pankwa yeyi criminal na kwhye yeyi criminal de na kwa kwhye afiase o se be ya o man mu be safe da bi magimi so anything am o man no enti na nipa because Ghana ni no we nipa boni ni obewia but se obekum pa de enye common enti nipa kum aba no sai Nigeria fo no maye o mo ahemfo no mu twa Ghana fo ti Edi ye sacrifice Igbo for sacrifice every year be so mkum nipa be 1000 ombenya nipa no na kokum o ka so mbeku omo aho ombeku Ghana fo aden magimi omo wi nipa enam nmutu akwasea munim mo na ehwe Nigeria movie da omo culture omo display on Nigeria movie omo kum nipa ewi nipa nam aye nipa sacrifice that is their rituals omo year every year. Ti said the Asantefo be di akwaside no saa na Igbo fo nso omu celebrate omu Igbo no omu de no difference any Asantefo de no say Asantefo de no omu nkum nipa ba omu de omu kum nipa wi nipa nam na me catch us a glass in of course every now na Shabroni the system is working 24/7 life is good in heaven on earth. The truth will always feel like nobody's better at this than you. Etika man chefa Nkwaseafuo je plot ni from wisam na for man Nkwaseafuo no ana Asantefo na mu develop estate wo na mu pam Nkwaseafuo we omba na ombe dan ya yete ase omu dan don get me onye omu nyina na enye me wo school na me wo classmate we friend okolo no e good even though so catch them say the kromfo na wi nipa nam there but no dey e good because enam say I na no osi omu wo no different country no ne ba Nigeria kakra nti wono ni namfofo na we nipa na mo no wi bi ana me wo university wo Ghana nam ni na wo class nam ni na course back what you say okoro ekere nam ni na wo class ono aka kire me say Igbo fo no omu wi nipa nam but ono wo ye Irobani wo hu ne meche etisam kofo we mu no omu ye devil nti ede ntina ebeba mo madwim say awudifo we ye mo awhen wo Ghana gamanche wechimi yana na gamanche he wechimi untia asante hene on
Asante region obi oyo hene bia ya asanteni eno kura no se ni moja anya asante kura yemfa hene ne ma no enti mumfa mu po bi asi no hene Nkwaseafuo Nkranfo na eguo no munya omo hene saa na munya omo a hene na munya isema jimi mukofa awuho na abe foreigner na foreigner no ono pe wasem kromu akra no ikromu afo mpe o masem kantu bia o wiase bi obi ampe Igbo fo asem e die ntia become ya wudifo Steve Yaman say Nigeria people are taking Ghana from us. So Mahama should learn something from. Not just your mama. They were Jimmy Obiaba ni krum. Oba Trump deport Nkwaseafuo make sure say foreigners or the omokono. What they are saying na musi foreigners hene. Oh mukrum. Ade na bibini Jimmy sa. We are say kwana ni mno no dwene kwana chi. We are say kwana ni mno na bibini abuade ya dwene kwana chi. Uyo obi ohene a eche se nipa no owo tumi che Ghana ni kura e okuro no so owo tumi because oyo ohene okasa group ni nyina be sori won anti ebe kakra no the same way ai do ma hene ni asante hene kono saa na Igbo hene ni Ghana ahemfo no beko ti ya mechi no won do ma hene ni asante hene ntokwa no won se de esitie no eno no omu nyina ya jefunu ba ko asante hene ni nua ne do ma hene o the same mother the same father what you say ye fro bi ajiman badu a we asantini ajiman bi o we asbi a asantini do ma hene friend asant ai do ma ai ajiman badu ni nua ne brekum hene owuye no asante hene su nua ne brekum hene owuye enu ntina na omienu nyina crash wa yie na se no omo ya nuafo enso wa huntoko a ejina social media yentime nso ano anyini bi yentime nso ano won enti se o ma Igbo fo aheni o Ghana ombeje Ghana na free ensem no maku Ghana fo nyina tie ya mechi ono semon majimi jomama jimi amemo bi akobona nwomne me kano crack for mfani jimi and deport o mo ahun wan fani jimi and deport o mo immigration fo mo wafia free stupid people wan ka ti o se obetimi akona Nigeria akoye de ope oho wo bodam ohun bisa Ghana fo so mo ko Nigeria ya omne ya from Ghana must go e won Nigeria pama o mo nyina free ho e de ntia di America esesa mai bi kura de o so free Nigeria ba ne mpaboa nkwa no de ba nka Nigeria fo ni kuno jomama odwan jomama kwasea mpanyini enti ye na mu kwasea to munya ye gold wia munya timber wia munya bibia wia to the state wa kura sa mi jamfi kura no wasesa sika na guni bikam no oche e ma akronfo obawa wia teacher fo any nurse fo sika man dia boxing ensu di enti ubaji Igbo fo awudi fo sika asesa Ghana e dia show mo nsa wo ya boa Nkwaseafuo stupid people na me catch say train na namu train na ye de nyamisha broni have na muni of course we are no the bar don't I'm enjoying being rich in my luxury BMW M division we blue color pese me pie ba we are no heat na no de nti me di agura phone be freezy Jimmy John Mahama me see ya furu ba akokura no buna hafo omuni asante region omu ya nuafo tachi my hene ni nuane asante hene ni nuan so ne do ma hene omu nyina ya funu ba ako tie eno kura ni yakọ Ghana ho ma Jimmy ese moa no na mu kofa Nkwaseafuo betena o beku Ghana fo nyina agikro no mu ya moa because ahene ni Igbo hene sorry say kim Igbo fo ni nyina be furu ka afri Nigeria aba be support o mu amoma defeat Ghana fo enu nti na wo okroma emfa Jimmy enkofa asase bi nto se meni nkofo ya guso enti omu free omu country mu na wo country mu emma omenya authorities mama clear example Palestine fo no amu ye kramofo no obi a na nti omu story ntia o omu story nyina ne se omu nananom agi Israel fo no because na Hitler ku omu wo Germany ena omu ho ye Israel fo ne mobo ena omu mo mba bi tina ye ewo ye friends ayin ewo hemfa Palestine fo na asase so ena Israel fo na ku Palestine fo ni nyina fa asase no na youth na aka no omu se omu nti ase
enu nti na mo so ya mo koku his life wo no asikire nyina ano no enu nti wo ma obi asase na wamfa man say wo de ma na han na de amane say otimi to no wasansi no hene a daati obaba bekun no ababa gi kuro ni nyina afru nsam saa na tie ntima gimi na amonwene daati Nkwaseafuo sika dwomama uni twasere sika dwomama uni twasere ga manche uni twasere o tom kafa Nkwaseaji asasiri from nsam wo de ma mo ahan a it makes perfectly sense edan ba kubi ena nipa ne to asino ne yere ne mantrema it makes perfectly sense ba say ye bo foreign na hene e wo kuro no mu no obi yon hene amampanyi kura ntimi control no ese mu sa ade ni nyina dwomama to ntimi control asante hene e wo se mu sa ade ni nyina o emuwe enti se odun okase enne me Igbo hene me community and a celebration me pe government holiday I said your mama de mano tie ya me chono asante hini dia kwasi there I will stop the whole Kumasi police in adwuma fire service in adwuma obi anya adwuma saa na Igbo fo ni kum nipa na o maye o mo celebration on be stop nkan fo nyina obi anya adwuma enu nti na yenya dan yemfa ye kuro emma foreigner entu ba brocha Trump yadin ye mampanyini enkofu a oma ware nkofu omo ye citizen wadi portu mako 1.2 million omo ye citizen omo ye American citizen osi emfa ne ho because we da so ye foreigner ko krom cause onimnyansa Trump na dwomama wodo kwase yakodi na tema odi abufu abande Ghana visa se Ghana ni bia ma America bio no onimnyansa chen bam wo deport citizens dientia beginning no deport amu anakoto awoda no akofo maba ena na anu wakocha wakohonu akoda da judges no citizen for no ebi ya udifo ebi ya rapists ebi ya criminals ebi ya scammers ebi ya fraudsters free Nigeria ene Ghana na aba won ene Cameroon ya ade nti court na ma o deport amu a ombe koso wa kire Ghana ay America fo abi before na wa no akwan fa su bokro no nti ese court no approve manitimi deport amu ena court na ayen ama approval nti esi an citizen kura Trump deport no nti obi behave America wo ye dan ujimi a obe deport nti die nti na ye de ye jimi to the extent say ye ko fa Igbo fo am ye wudifuo Igbo for ni Panam enti wo ka so Igbo ni be kwa koku ni ba da bi obeba beku nkrani aboa wo ba nu abeku asantini aboa wo ba waku akuapem ni aboa wo ba waku dagati ni mampurusi ni aboa wo ba enti Ghana fo nyina mum ye sore ni enkasantia jimisema enkrafo ni di jimi aye no ene dwomama kwaseampanyini ni ye no because se yetna o ma Igbo fo wei ebeji asase efri emu a yensem a kuroba emu na omopam ya yebekọ ekuroba emu ena omopam ya yebekọ aben ni ye jimi sa bibi ni dwele dachi o na guys we jimi da bi sika Captain Smart uni twasere Captain Smart we Nkwaseafuo at the time and Igbo ni so oye hinu wa Ghana ka ube kwase yanya o sub chief Igbo ni atimi ayo hene e wo sub chiefs to the extent say onu momu mbo hene ti say the oya asante hene o onu momu mbo hene ti say the oya asante look at this now your mama ujimi anadwuma mo bia ba po ja jimi no ka fa jimi ko deport am na ja jimi no kwasia NDC for na majiji scam defend no emwa oba me bompa ese baako emma enom Igbo fo ni kanku om aden ma chimi sa enti bibia na my politics sao MPP to so na kufu mu jimi a no mu defend kujoma Nkwaseampanyini na ba no no so jimi na NDC ni abu defend kwasia omji kuro na hina abeko Trump buy all the Ghana for no de omu ko Ghana
enti se omo obi baji ukro na hina wo be kokro be mu deport wa oba America ana ko UK ni deport wa hini amfa nkoto jimi matiro se ohini bampanyini kra otu mi chen no o otu mi chen bampanyini enti sa asase na amabo no hini wo so no mampanyini kra ntimi fa police nkoso abre ohini ni ma order sa na Ghana constitution etie tie ya mechono majimi esemu ano enu ntina ayi asante hini ba soja fodi na chi no any police fodi na chi no omo bo ne ho ban ti se de ebo mampanyini ho ban because oyo hini Ghana nche ohia police hand ekra omo de be ma no e de ntia because oyo hini enti onu o tumi ti se de otumfo e wo tumi no won sa na ohini ne tie enti because in the beginning of Ghana no na hemfo no nko an control oman no ansana kwasi broni de mampanyini ba democracy ba enti mampanyini no ohye ohene na still so on yatia no enti so ohene ampene se mu me galamse o masase so a mampanyini ntime fa ne pen ko fa excavator nkogu anya galamse mampanyini ntime ma illegal mining and China ni license se onye galamse ani ntina insuo se wa center ya me fire otumfo fra no so enti se Mahama ne Nkwaseafuo ahemfo agimefo mo hia wo mapo no so mo asua nyansa me do nyame wey eye Ghana fo nyina na ase yesore because omujin clan ni wi a ombetra abakumase ombetra ko eastern region ombetra abajig the whole northern region the gi ombebrebe no ombetri omunkofo nyina aba ombeko vote akwaje won so because omase omukro no enti omahusi ya jimi ya mpanifo na jimi Nkwaseafuo by Mahama will bring you home pen Nkwaseafuo bi Mahama ne mfi Nigeria fo mu wan kro ntimi deport wo mu mfiri kro num na ne Nkwaseafuo na obetimi abegimi mani so Mahama ne ni twasere kra wa gimi for the meantime kra Mahama wo ni twasere ko sa na dwuboja jimi ya agrada ye kronfo na ne na kotwa picture na from farm no Nkwaseafuo ba sa obi anim so ye kronfo na ntwie wa gimi dodo agrada no apam no bi ehun say mampanyini de ono mpa kronfo asem da bi jimi abruwa che agrada che na anim se bi od beba be dawda mam wedi ana eno aye mmere etwe na aye mmere agrada ni twa aye mmere ya abruwa che enti ushia kronfo anso ne so wo yesa obi ampo obi anim so wagimi because you are the first gentleman of the nation to pam kronfo obi ase mampanyini wedi ono ne kronfo nyime oso kronfo so ba o ne kronfo sire na ansa da kronfo you are crazy. You are crazy. Cause I saw who saw man penny agrada no twitwa pictures I would be kwa rob nkufo sana Igbo Nkwaseafuo Igbo Nkwaseafuo na man Igbo hene no ono nso di picture no be kwa rob nkufo cause oba no obeye di obi a o minimum penny kwa madam Ghana man penny meni picture ni ampani ampa picture ni picture ntwantro Tiraje mame e wo comment section. How you Penyah